Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Haka arpu kendai terik unai wing arjar of sao. Ki Paidbah ikliam Muja bantam kiat na margajing hap ki blur kiat amadan. Naga wege Trok ke bakit kiat hadin maglatan ra ya ki arteli ki wepat ki Trok ki bayeng Surok. Kane jing jiag lejah tuber Shok Shvi East Genti Hills District. Kane Trok kade badan new registration number NL01AC 4716. Kaulanya do sikal pawa budak snow mugandur. Kane Trok kade wuthu benit syakli riap. Hagenek jinjiam semnodan menu menuru bomensau. Ku truk atalna.